Moje ime je Jadranko Stoljanović, rođen sam 16.12.1992. godine u Rijeci, moja pozicija je pivot. Treniranja rukometa u slobodno vrijeme volim se baviti drugim sportskim aktivnostima, od nogometa, tenisa. Studiram u Rijeci, znači nemam puno slobodnog vremena. Ovo što imam iskoristim uglavnom za sportske aktivnosti i za druženje sa curom i prijateljima. Filmovi, dobro i komedije. Od muzike slušam uglavnom strano, tehno, pop, rap, ali uglavnom kad se bira muzike novi, to je se pita Tura, jer naravno njega. Kućnih ljubimaca imam psa, mješanac Haskija i Vučaka, ime mu je Bobby, volim provoditi vrijeme s njim, šetnje, znači moj praktički najbolji prijatelj. Puštam brkove kao što vidite, ali u njih ide i moja brada da izgledam presmiješno potom u gradu. Popisi i prihodi koji skupljam su u jednom kafe baru u gradu, prihodi polako stižu i nadam se da ćemo skupiti dovoljno za pomoć u akciji. Znači u sportu sam od malih nogu, praktički kad sam počeo hodati, odmah sam počeo igrati od plivanja, vaterpola, stolnog tenisa, nogometa, prošao sam puno sportova. Sad sam u rukometu i nadam se da ću ostati do kraja života u svom rukometu, vidim se u tom sportu i to je jedna stvar koja me trenutno najviše zanima svega.